Ne, od Samoskova do Zdravejevca kad ne ide. Ima neko fajt, ima neko fajt. Ne, ima. On vidi što vam kazuješ. On bio oficir. Tako je. Vama tak partija taj ne saka da se iznenate. Da slušati ja. Vama došla nekoja žena, čula nekoj mu obet, taj nekoja voda tamo Kumanovsko selo, tamo Zunodi, od narod na Zubovce, došla, zemala šišljence vodu i taj žena kako otišla, i vika u stan, reknala čekaj kje ti da mu dadu. Vodičku pina jedan put, pa ga izmila poza stan. 2 dana, treći dan iskočije pokrotko sam dole i na stan zastanaje do prestambenu zgradu. Tatko mu iše, kad ga vide, onda iskočije i pregovorije sad tato. Oni kazuje, ja ga tako vi kazuje, tako mi laže oni. Tako ti kazuvali. I vika sam, tatko mu padnaje. I o što je, kako je, otkude, kako je, to je došlo. Ljekovna je voda, ne vikajte tako je. Ljekovna. Oni gi basmari gi ispraćaju. I pa ja da sam basmarke ti reću, još idi u kratu. Pa ja da sam basmarke ti reću, di rikni onaj bunar. Ja brek. To ne zbari pa ti bunar. Od brek. Tako ne? Ne iskače taj vatra. Nije bi mi lijevka sa vodu, sa sportački, sa stubički. Želite da gi vatra? Nije se. Pinuje. To je ovoliki kladanac. I zemlje pa se izmislio ovaj i dade gi, pa se jedno levče posipio, sve iskoči, sve ostaje si pa školje, čarape, što ima tu i šamići. Bakšiš je ostalo. Ostalo, i s Bogom se zdravi. Što da ti kažemo? Bakšiše, koji ima, kupuje, koji nema para ostavlja. Kad je ostala narod po drake tamo. To je ostava ti. Nije, znaš, oni su oblećeni ti, a lišti ih ostavi drugi su tamo. Zogolja onda te I drugi snima. su oblećeni, to je. Zašto ga zaklafte ova? Jutre Dimitroga. Jutre je Mitroga, danas mu je to zasluga, večer. I tako jutre će se sobirao gosti. Da Samorilska voda, to je znam. Otkako ja znam, tu si uvek ljudi doađa, petak, sredu i nedelju. Sredu, ne, subota. Doađaju u sredu. Dojde ljudi mnogo bolni, pa i zmije se sastoji vodečko, ostaje nešto bakšiš i si otide, to zdrave. To je znam. I to je od mnogo naroda, recimo, od mnogo, ne Srbije, ne Makedonije, ne
Ko? Svekako dođe, i naša vera, i cigani, i šiptari, i sveko, koji se razboli, sveko dođe. To je. От што помага таа вода? На што помага? Pa prvo, to je baš od kako ja znam, tak nije se najviše ko ima takoj kraste da mu iskoči, kljoke. Evo kako moje ruke što se pomodrele, modrice što mu se Kljugiran vode. nekoj koje. Takoj dojde, neko što ne možda uvodi takoj. Ko ne možda... Čekaj. I tako, dojde tu i zmije se i ozdravi. Belek će ostavi tamo toj, da ostane taj bojka tu. Da Taj ozdravi. belek, ostavi ga tu i taj bojka da ostane tu, da ne ide sa snijega više. Od čovjeka više. Kreveti tamo. Stavimo tamo. A lavната е, Боже за здравје нека дава. И овој што го носи комбинезон на мене ќе оставу, а друг ќе се облечу. То стои сам спала. Дом сам спала и се ќе се облече тој баба. И ќе се замију куде ме боли тој све, ќе се замију, ќе се замију. И така. Ќе ми се смеев деца, ќе ме видим на телевизор. Ама не е смешка тој. Тој е истина, синко. Од овдеко видиш ли што е народ доаѓа. Па тако е за здравје се оставља. За здравјето съм носила, па съм оставила тако. Донела се ми ракиите ке пинемо. Еве и краставици ке има да помогну. Добро се, човек, пријатно. Ајде, пријатно. Uzdravе. Пријатно срце. Самуилска вода звана. Tu ljudi ne ide da prađaju bez potrebu, stoku ne pušta da ulaza tamo da gazi i tako. Ovako ne, bez potrebu ne možeš da ideš. Da ideš tamo da zimaš nešto, da praviš belje. A koji zeme nekoj tamo da ukrade, odmah ga pati. Ili u noge, ili u oči, mora da ga pati. Moja baba na dedu i sestra došla da se izmije pa zemala lejke, vidjela lejke, pa mu se ruke zdrvile. Tako da se šlogirala. Pa pagi donese lejke pa i para ostavi pa tako zdravela. Sa bajde da staneš, da se izmiješ, da se oblečeš i da dođeš tuj. Da se izmiješ i to se važi. Rano kad ti dojde. Ljudi dojde već u tamninu. Ako ima nekoga čovjeka doma bolnoga, a ne može da ga dovede, odnese mu vodičku tam, očisti čovjeka, peren, mijen, čist, izmije se svoju vodičku i tako je. Puno ljudi ozdravuje i tako je. Pa posle ozdrave pa dojde pa se izmije tuje. Najgorema sila, samovide. Najgorema sila znači. Tije samovili se rukuje tu. To je samovilska voda, tije samovile, taj sila tu si živi. Ideš po put, iskočili kuter pri tebe u noć. I vidiš kuće, ama ono nije kutre, ama ono ide po tebe. Jare, jadnje. To bilo Iskočiti pred tebe, ide pokraj tebe. noćno vreme. Noćno vrijeme, okolo 12 sat, pola noć. Ili ide čovjek pokraj tebe, ide, ništa ne ti izbori, samo si vodi i štukne. Tako je ostanalo, tako vi kažujemo. To je, što beše, napije se, pa znaju glada se, dva ga izvodili ljudi. И му се... Зашто се фрли клонецот? Pijan pa znaju. Kako mene, pije neke ljudi za nas. И? I se ližnje po patku klada. Pa vika, samo vile me putnaše. Samo vile rakije da su.
slika. Kje ne slikaš ti se? Jasno staje Roma, ono ne je Roma, napravljeno bilo i da vedno se temeljka svi bio, Samovilska voda svi bio, takim zdravije je bilo to za polovu, sa kjedima, polorulje, pološulje. Ne, Gospoda, za Petke, mi što smo grešili opravljati.